Reka mbasubize mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda hano ni tariki 7 Kamena 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'inyenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko Nyanza musore w'imyaka 20 yatawe muri yombi akekwaho gufata ku ngufu umugore urwaye. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko leta ya RDC yarakajwe n'abahagarariye urwego rw'akarere baganiriye na AFSM 23. Tukiri muri iki gihugu kandi turakubwira ko Minisitiri Mutamba yamaze amasaha 8 ahatwa ibibazo by'ubushinjacyaha. Amakuru yacu turerekeza hanze Afrika tukubwiye ko ise wa Elon Musk yamuburiye ku ntambara yishoyemo yo kuri Trump. Amakuru yacu turasoreza mu Burusiya tukubwire ko Uburusiya bwahinduye umuyonga umujyi munini wa kabiri muri Ukraine. Na amakuru mwateguriwe kandi mujye kwizwa nanjye Jean Harerimana nkusaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyahere mu Rwanda tukubwire ko Nyanza umusore w'imyaka 20 yatawe muri yombi akekwaho gufata ku ngufu umugore urwaye. Umusore w'imyaka 20 yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho icyaha cyo gufata ku ngufu umugore w'imyaka 52 amufatiranye mu burwayi, aho yamusanze mu rugo acunze nta wundi muntu uhari akamusambanya. Ibi byabaye ku wa 3 Kamena 2025 mu masaha ya saa 6 z'amanywa mu mudugudu wa Mukoni, akagari ka Mufumu mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Amakuru yamenyekanye avuga ko ubwo uyu musore yacunze uwo mugore arwaye kandi ari wenyine mu rugo, maze yinjira mu nzu amufata ku ngufu. Amakuru yamenyekanye avuga ko uwo musore yacunze uwo mugore arwaye kandi ari wenyine mu rugo, maze yinjira mu nzu amufata ku ngufu. Ngo uyu mugore yahise atabaza, maze abaje kumutabara bafata uwo musore n'uwo mugore bamugira inama yo kujya gutanga ikirego ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yabwigiye ko RIB yatangiye iperereza kuri uwo musore, aho ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana. Uyu muyobozi yaboneyeho umwanya wo gusaba abaturage kuzibukira ibyaha byose kuko biganisha ahabi. Mu yandi makuru kandi reka tubwire ko leta ya RDC yarakajwe n'abahagarariye urwego rw'akarere baganiriye na AFSM 23. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwarakajwe n'abahagarariye urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka EGVM baganire n'abayobozi b'ihuriro rya AFSM 23. Tariki ya 2 Kamena umuyobozi wa EGVM Lucky Chauwe n'abandi bakorera muri uru rwego basuye umuyobozi wa AFSM 23 ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru baganira ku mahoro ndetse n'umutekano. Muri ibi biganiro Guverineri w'iyi ntara Bahati Elasto Musanga yijeje EGVM mu bufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice bigenzurwa na AFSM 23. Choluwe yagize ati, mbere na mbere ndagira ngo nshimire Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru nazanye n'itsinda ryanjye kugira ngo tuganire. Ndashimira AFSM 23 kuba yaduhaye amahirwe yo guhura nawe twaganiriye nk'abavandimwe ku bibazo bitandukanye bibangamiye iyi ntara. Uyu muyobozi yasobanuye ko ibyajyanye itsinda rya EGVM muri Kivu y'Amajyaruguru ari ukugenzura uko umutekano uhagaze nk'uko biri mu nshingano z'uru rwego, bityo ko nta bibazo birimo. Ambasade ya RDC mu Burundi tariki ya 3 Kamena yandikiye umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR ibaruwa yamagana urugendo rw'itsinda rya EGVM muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ambasade yasobanuye ko AFSM 23 yahungabanyije umutekano wa Kivu y'Amajyaruguru, bityo ko itsinda rya EGVM rigiye gushyigikira iri huriro by'abihabanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango iharanira amahoro. Yasabye umunyamabanga mukuru wa ICGLR kugaragaza uruhande ishyigikiye hagati ya leta ya RDC na AFSM 23 igenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Tukiri muri iki gihugu kandi turakubwira ko Minisitiri Mutamba yamaze amasaha 8 ahatwa ibibazo n'ubushinjacyaha. Minisitiri w'ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Constante Mutamba yamaze amasaha 8 ahatwa ibibazo n'ubushinjacyaha bwo ku rukiko rusesa imanza ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari yo mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. N'ubwa kabiri Minisitiri Mutamba ageze imbere y'abashinjacyaha nyuma y'uko inteko ishingamategeko ya RDC itanze uburenganzira bwo kumukurikiranaho iki cyaha tariki ya 29 Gicurasi 2025. Nk'uko byagenze ku wa 3 Kamena no ku wa 6 Kamena nabwo yagiye ku biro by'umushinjacyaha
mukuru aherekejwe n'abanyamategeko be ndetse n'abaturage benshi bamushyigikiye bagendaga basakuza aho banyuraga hose bitewe n'akavuyo abaturage bari bafite ku biro by'umushinjacyaha. Bohererejwe abapolisi benshi bagerageza kubatatanya bakoresheje imyuka iryana mu maso. Minisitiri Mutamba yageze mu biro by'umushinjacyaha mukuru saa 7 z'amanywa. Saa 3 z'ijoro nibwo umushinjacyaha Sylvain Kawira yamurekuye arataha, amumenyesha ko azongera kwitaba tariki ya 9 Kamena. Ubwo Minisitiri Mutamba yari imbere ya komisiyo yihariye y'inteko yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani zayoberejwe kuri konte y'ikigo cy'Abaringa, asaba imbabazi. Uyu muyobozi kandi yavuze ko kuva yaba minisitiri yahuye n'imbogamizi zitandukanye kuko afite amakimbirane na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuko utakimwifuza muri guverinoma. Mutamba yararahiriye ko atazigera yitaba ubushinjacyaha mu rukiko rusesa imanza kuko ngo umuyobozi wabwo Fermine Muvonde adafite ububasha bwo kumuhamagaza kuko nawe akurikiranyweho kunyereza 900,000 by'amayero, miliyoni y'amadolari yaguzemo inzu mu Bubiligi. Reka amakuru yacu tuyakomereze hanze ya Afurika, twubwire ko ise wa Elon Musk yamuburiye ku ntambara yishoyemo kuri Tarapu. Umubyeyi ubyara cyangwa se wa Elon Musk yatangaje ko umuhungu we adashobora gutsinda intambara imuhanganishije na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro n'itangazamakuru LR ubwo muri Afurika y'Epfo yasobanuye ko amakimbirane ya Musk na Trump ari ku rwego rwo hejuru, ayagiranye n'inyamaswa ziri kurwanira ubutwari. Yagize ati, mu itsinda ry'inyamaswa zaba ingagi, inzovu cyangwa ahantu abagabo n'abanyembaraga iteka barwanira ubutwari. Uyu musaza w'imyaka 79 y'amavuko yamenyesheje Elon Musk ko uko byagenda kose umukuru w'igihugu ari we munyembaraga, bityo ko umuhungu akwiye kumenya ko Trump azatsinda iki cyiciro. Ati, ikibazo abantu beza cyane bagira nuko bose bumva ko bakwiye kuba ba generali, baba bakwiye kubikemura, kandi kubera ko Trump ari we watowe, Elon Musk akwiye kwemera ko atazaba generali. Se wa Elon Musk yagaragaje ko ikibazo umuhungu we agira ari uko abonye ikimbangamira ahangana. Yasobanuye ko biterwa nuko atigeze aba mu buzima bugoye, ariko ko kuri iyi nshuro akwiye gucisha make. Elon Musk na Trump babaye inshuti zikomeye kuva mu mwaka ushize ubwo hatangiraga ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu muherwe yashyigikiye Trump kugeza atsinze amatora. Nyuma yo gutsinda amatora, Trump yagize Elon Musk umuyobozi w'urwego rushinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu Doge, rwakuyeho inzego z'imyanya y'akazi byafatwaga nkaho nta kinini bimariye Amerika. Nyuma yaho Elon Musk atangaje ko yavuye ku buyobozi bwa Doge, mu cyumweru gishize yatangiye kunenga umushinga w'ingengo y'imari ukuraho mwunganire mu misoro icibwa imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Kuwa 5 Kamena 2025, Elon Musk na Donald Trump batangiye guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga, bigeraho uyu muherwe agaragaza ko iyo adashyigikira uyu mukuru w'igihugu atari gutsinda amatora yarahanganyemo na Kamala Harris wabaye vice perezida. Donald Trump yatangaje ko Elon Musk yataye umutwe ko uyu muherwe yamubabaje cyane ku buryo atazi niba bazongera kugirana umubano mwiza nk'uko byahoze. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi.